Salbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O nairetan kaka? Nay, ada kayo matgayam dito'y balkon niyo, ma'am. Apay ka dil, yuning. Ay da kaka, ipadabag ko kada kayo nga asawaan dan ni Mayla, tanaunanan. Anya? Kaya't ko asawaan, masikugan. Ay sanak nga interesado di kakasta damag. Ibagbagak laang mata, ma'am. Tapno amoy yung mata. Amang ano kurso na daan to ni Richard nga anak yaw, kat masikong matgaya man. Ay, awan kastay maamuan nyo mat. Kinunak mat, at sa anak nga interesado ti kasta damag. Iso ano awanan tinaskan nga bagam, mabalin mo ti lumabas lata. Amoy ma'am, no saan nyo amaamuan na masikugan ni Mayla? Amangan, no makigtut kayon to, no kalaat nga ganak. Excuse me, Leoning. Siya kunti sumrek, no saan ka pala lumabas. Tadanas kan nga ramidag. Amo yu, ma'am. Nagalas nga ramid ti tao, di panawan na ti agsasao pay laang. Naalalas ti ramid ti tao, ngagtarabitab. Ha? Ay unay daytan kaka? Nasaysaya at mutlaang. No mabagbagam ni nanang mo, Vicky. Narigat ti kasjay. Tila may istorya na itipada na tao. Pasensyaan yun ni nanang, ma'am. Kasjay na talaga. Awanan ti pangisurwan iti may sa abakit anaguban na iti amin na buok na. Adadupay ti uban ko ngam iso. Ngam amok matidumgag iti pamagbaga. Sukir nga ina ni nanang ko, ma'am. Iso pasensyaan yun. Maawatak matkit di Ngam awan kastay bagbagaan nyo. Da kayo akamang ti pabilyana. Tano saan amangan no adda mang tup-tup iti sungo na. Ha? Unay daytan kaka? Pagan anong mga na di atesay. Agsusukat tinubyo na. Nasimpot ni Tessie, nana. Ay, nasimpot kita niya babae. Asan nga na Saan mo ta garampang ni Tessie? Imbaga kaya agarampang. Di kunak, agsusukat tinubyo na. Makiinagaw kakidan. Anya nga iti amam nulusukan da jay. Ala, ay madimot dahi tang ibagbagayo, anana. Adamot anak kya balasang. Iso nga anadan niyo, tagsasaw. At sino kumangay ti anadak? Di pa nagsasaw yo. Saan tayo may baga ti masakbayan? Kaya't mo asawan. Makita rin ito, ti anak ko. Jak imbaga kasta na. Ngam narigat lang tagsasaw. So nasaysaya at no, agulimag taylatan. Ay, nawan tagtimag ako, ado tagabusaw. Anya, ay, unay daytan kaka. Vicky, palagi pa man ni nanang mo. Apay aya, Wilson. Igaraw na latat, kinatarabitab na. Anya man nun aya, timbagbagana. Pakibibiyangan na tibiyag ni Mayla. Ibagbagana agsusukat tinobyo na. Ala, ni nanang. Apay pa kasikuran na, dagita abanag. Iso nga roda, palagi panyo ko ma. Nga isardeng nanti mangsisiim iti sabali a tao. Amangan mo, dahil ti pakadangran ng tao. Sige, Wilson. Padasik to kasarita ni nanang. Bareng ikaum na, tingiwat na. Ay, unay daytan kaka.
Ano pa'y, asika tinagbalin nga inakbi ka eh. Ha? Ninanang mo't. Palpalagipan kayo laeng, taadun ti mapaspasakitan nyo, gapoy tingiwat yo. Naa, nagalas mo tinday ta pa nagsasaom kanyak nga inaam. Saan nyo kumaatagtagidak nanang? Kaya't ko lang amay lisi kayo iti dake sa mapasamak. Dake sa mapasamak? Uwan nanang. Siyempre, numasaktan ti tao asarsaritain nyo, sigurado abumalas. Kat amangan no pirangan na tangiwat yo. Nagko na! Oy, Bikay, san pa anayan ti tao amang pirang itingiwat kao? Sakbay a pirangan da tingiwat kao, nauna ak idan a. Kastoy laeng nanang. Manipod ita, saan yun ataltalyawon ti padayo a tao? Tapnaawan ti makita yo, apakadilawan da. Naa, predam ko matati mang talyaw ita sino man. Kanadawaya-waya ti tunggal na biyag nga agsao ken kumita. Sandak man na pagbalinan ngawan amuna. Nanang, palpalagipan kayo laeng. Saan kay to amang babalawi ti asino man no addan tumang salit kada kayo gapo itingiwat yo. Ayaw day tan bikay. Ay! Da kayo nga istambay nga agkikinoto kada lalaki at chismusaw. Asinaw, ti pagsasaritaan niyaw. Sana si ka? Saan mo ta si ka? Ay, sana si ka. Sana ta kam. Ay, wag, sana si ka. Yan, daki. Ay, siyak man lang arudon tagi padaamag kada kayaw. Magapan mo yan ta. Dayjay, Mrs. Sisem. Ada kakabkabalay na. Live-in mo lagayam ka ba? Bakit anang? Nasipot na jabat lang sa San Mada. Bakit ano nagsipot na dyan? May. Ay na, iso te agdin dinamag, agin sisingpet, kan agin malaang, pangkalumnay te rugit na. Tulad ka nga, saraw tikas na. Magpatapos ka, magpatapos hindi pa na mata. Kita ba yaw? Ay, oray jak makit kita. Tamang mangig ko ti bagbagat ti taaw. Ay, awan ti nakita maganda ka makibibiyang lunan sa dakot deta. Delikado deta. Ay namasurunak maan kanagiti agin iima at taaw. Narugrugit pa ngam rugit. Daya Mrs. Sesem kat ada lalaki na. Anyat ako nam tarabitab. Masilagan ni Mrs. Sisig. Nangaglati mga musikal dyan eh. So mati mangmangig ko. Awan karbo nga mamang dadaul kanyak. Anay ko! Magkulang. Ay! Brete pa ba? Ay, anay ko! Husto matanda! Nabtakan ti sungak at sinipat mo. Anday ka! Dinanog mo matanterosok ko, ma'am. Nakapigpig sa tumangkanaksan. Nasayat! Tapno aguli makan. Ay, agawin tayo kakadwa. Tayo, huwag ni Yuling mangikaloy. Ay, didak magpanawan tulungan dak. Tamang ano din aksardengan ni Mrs. Sisi mabulbulwan. Ne, ada kay matgaya man nanang. Ha? Ano tasungo yun nanang? Nagkabibaw mat. Di ko naan, akinagat yaw. Kasado ko mamot ngay akagatag takin nga to abibig kaw. Kaya tiyo asawon nanang. Kinagat nga rod ti alumpipinig. Awan, kinagat ti alumpipinig. Ay, ijak ibagbagat tinapasamak. Nanang, alumpipinig tinangkagat. Wano, napasubsuban kayaw. Ibagbagak lang arudan nga alumpipinig. Kasano kumamot amasiludan kayo ti alumpipinig? Ada nga minalabsak nga umok ti alumpipinig. Kat sinukdal ko,
Kahit ko ti mga ala iti diro. Anya? Iso asinilod dan ti sugok. Apay nga rod ngay. Apa ti buok yukot kuso-kuso. Akasla na gumukan ti bilit. Ti labad madlaw mo mat. Kaslad na ng pungot-pungot kada kayo nanang. Awan. Imposible nanang. Kaslamot. Kaslamot pagumukan ng tibilit, tinamay anday ti buok yun, nanang. Kapo iti buteng ko iti alumpipinig, inaabog-abog ko napan iti ulok, iso awi nagwawag-wag ko ti ulok, ay, just kiki, day. Ay, sardengan nakman na pagdamdam agad, tad-adda nga umapgus ti sungog, diya kaya ti agsao, tanagsakit, tingiwat ko. Wan nanang. May mayat no saan kayon nga agsao. Tapno awanen ti pakabasbasulan nyo. Ay unay daytan nanang. Tatang, amok tinapasamak kini nanang. Tanay istorya ni Dagul kanyak. Katno nakagat ti alumpipinay. Natuptup ti sungo na tatang. Anya? Naakto ni Mrs. Sisim, amadama at chismisan ni nanang, iso alinuguban nan. Naikat nga minday tan kinatarabitab ti tao. Saan ngagpatpating ka? Naging nga dinisnog na lakat nga rodan ti sungo na. Bareng no adal kan kwanan dayta. Inlibak na pailaang mo tipod no napasamak. Mabain siguro saan na kaya ti masidero. Sapay la kumatatang, taditan nga agpatingga ti kinatarabitab ni nanang. Imbagak matan kan kuana. Apakadang ranan to day ta kinachismosa na. Ay napasama ka, isong agnakamot nga taan. Unay day tan ka. Dua lawas mat asaan kayo arimrim war nanang. Tapay, dakas. Kasayaatan Taawan tinakabasulan nyo iti dua lawas. Ngamin, awan mo tinakita yo at chismisin nyo. Day but day ta na pa nagsasaumbi kay. Agchismisak lang no adda machismis. Addaman mo no awan ti machismis nanang. Saan nyo apakibyangan at chismisin ida. Tadungir tilak amon nyo kunakmanan. Iso nga rod asaan ako na rimrimwar. Agam nagsakit tinakam ko kini Mrs. Sisem. Punasin yun, ti sakit tinakam yun, nanang. Ngamin, da kayo matim mo na. Nasakitan lang tirik na ni Mrs. Sisem. Iso, analawanan na kayo. Anya, analawanan. Inggagara na kidi Inggagara naman nuno saan. Basol yulat tananang. Tanaakto na kayo ngagchichismis. Iso, katpadpadaksin nyo ngamin. Bayamag, di mo ni palagay, agnakam kayo nanang. Sana si kang anak ko timang bagbaga kanyak Panangisakit laeng nanang. Sana panangisakit dayta, pananginsulto. Iso adikan kundi bagbagata mabusurak, just kiki day. Unay daytan nanang. Tatang, da kayon timang bagbaga kini nanang. Tatagidaksin na no siya nga anak laeng timang bagbagakan kwa na. Mala, bayam ta saktaon. Bakit ang ngawan nakam na? Mas daawak man kininanang. Naruam nga minay. Nila kayat na ti ipakpakayat na. Un nga rod, uray kumamot husto. Magbagaak ti inam itamot laeng. Sana mabalin kanyak ti anyaman nga rason na. Kababain tinapasamak. Dayta hindi kinatarabita ba, ti pakadus-dusagan ti sungaw. Ay unay daytan ka. Anya mo ti ibagam ako naam. Saan ka na tumangsit, bakit? Tapagsayaatan na ito, kan pagsayaatan ti si bubukala pamilya tayo. Alaki bagamon ano niya dayta. Sakbay ngay bagak,
Kaya't ko nga ibaga napatag ka kanyak. Napatag ka na kamay a pamilyam. Saan miya kayat nga damang dangdangran kan kadita. No, basol mak pakados-dos agam dita. Masapaw apalagi panda ka. Saan mawasintiran? Saan mo nga irasunan? Iti kasta, nasaya at itong palti amay. Alaki bagam nga roden ano niya dayta. Isardeng maun ti makibibiyang kanagtartarabitab. Mabalinda ka akasuan iti kasta nga raramidam. Ada maibabain ka no kasta. Kaya maibabain mo ti pamilyam. Dubli-dubli ti pakasaktam no kasta. Nawatam ti bagbagak. Wan lakay. Nawata ko. Nasayaan. Ngam saan lang ti panakaawat mo tinapatag. Masapol nga aramidam mait no anya tinaawatam. Kaun saan kunton nga ramidon dayjay? Isawang mo no nya dayjay. Nilakay mo. Mababainak lang nga roden kaya mo pa'y langay sawang kumat. Ngala, maawatan ka. Amaw saan mo akayat ti makibiyang. Saan mo nakayat agtarabitab. Saan mo akayat ti rire apakaibabainan. Husto akalelyo neng. Wan lakay. Husto kalaunay. Agiyaman akbakay. Sapay ko saan laasao. No di pagkat iti aramid. Wan. Saan kun nga ramidon timbagam? Asaan kan taon nagtartarabitab. Wan. Saan to na talaga? Ikarik dayta. Kanamumlakay. Hindi. Agkarkarikan kat rugyam samanan tagtarabitab kat sakpay ti pangipakatam. Anya ngagtarabitab magbagbagam. Ti kunak kumakit agyamanak. Tada ka amang bagbaga kanyak. Iso anak ka amirisak. Ayunay daytan, kaka. Ay, kunak manon niya itayan ti ibagam. Very good nga raon, bakay. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. Tarabitab. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Kat ita, adoy ti pakasaritaan ngayon kang pinauluan. Engagement Part 3. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Loko da ito Agpapalo. Ngam di na kayat ti agpalo ji. Aguray ka man. Mga ramidakman iti vlog ko amang ilawlawag itinaskan nga aramiden daytoy nga guuyong. I-record ko. No kayat yu ti palo-palo ji. Da kayo ti umuna nga agtignay. San asyak kuno da kami. Kastoy taramiden nyo. Agibati kayo iti tugot. Tugot ti ugsa. Isuday tajay reaction comment kan agpalo-palo ji. Kasta ti aramiden nyo tapno kastamet ti aramiden mi. Okay? Very simple, classmate. Kaarig na 1+1 la dayta. Nay daytan kaka. Kanya manan nagita sasawam jingjeng. Di yumat lamawatan dayto tatang isabayan yun. Maawatak at na ilawlawag mumut idain. Araramirik mut dayta apagay ay ayamak iti bukpes. Ken pagororayan no ada mauray Angam sana nang iti pagsasaom tar aramidag. No di ket jay talaga pang social media. Kas iti react, comment, follow, share. Nagitatiam mo ka balikas. Saan ka natugot ti ogsa ka na pahalo-palo jay. Ita, jak manin maawatan da ita bagbaga matugot ti ogsa. Simple laeng tatang. Ti kaya tasawon ti tugot ti ogsa ket bakas. Daman na, nandiyak maawatan, Tagalog sa daytan. Tagalog at talaga tatang. Ti bakas ket tugot. Mangibati kayo iti tugot. Isuday tajay thumbs up,
wano puso, wano agkat-katawa, kada agong unget arupa. Ni, ada nag-comment, basa agmampay. Arako penak mamet. Anyat ako nana. Arako bemay. Untatang, ngam, kasano nga arako pa, dinakto pa inarakop? Kaayan-ayat mo ka di dayta. Saan, tatang? Jakam amo daytoy. Apay nga rab, akin kidawon na ti panagin narakop yaw. Apay nalipatan yung tatang, at ti arakop kat palo-palo ji. Ay bun gayam. Kasla tayo paro-paro di. Sige. Ituloy mabasaan ti ibagbagana. Sukir dito tawa. Tangken ulo. Saan ang makauawat? Ungtak man langan. Isurat ko. Hoy, sika, lalaki. Aguuyong kanya. Day tala agpapa arakop ti ammom ngem di mumut ammo ti umarakop. Iso nga itam mangurat. Bagtit. Unay daytan kaka. Baketen ti anak taan ni Jingjing. Ngem awan pa'y asawa na lakay. Nobyo pa'y mat nga umuna bakay. Ay kaun Angem kaano nga ta ang makiasawa. Apay aya apakasikuram dayta. Dinto pa'y masikuran ti akin bagay. Naga daw ti kurkurso na daan na dita. Ngem awan mo ti pakiayan-ayatan na. Saan nga may nasiriyaos ni Jingjing? Ang madanto Agbaak sa amutan. Sapay nagpintas mo ni Jingjing nga anak ta. Sayang ti pintas na no awan ti makasirpat ken ko ana. Manut tawen nan dandan ni trintan. Obing pa'y. Obing to pa'y jay agtawan iti 40. Ay, sa bagay lakay. Kas kanyak mo't agtawan ako niti 55. Ngam kaslaak lang nga 35 laang. Kan kaslaak agrikrik na 25. Na. Ay, unay daytan kaka. Kano, kaslaak agtawan iti 75. Ay, joke lang bakit. Back to Jingjing nga anak ta. Sabali nga may tinagpukusan na social media. Oray kumaan, may isa nga opisyal ti social media. Nagngatumutan ti arapaap mo bakit? Linto pa'y makapag-opisyal niti balay. Day tan kaka. Kunak no opisyal ti barangay ti ibagam balay mat. Kaya't ko asawain. Saan ang makanakam tabi singamin mait. Kaya't natagswil daw ng agigyan latan dito balay. Homework. Anya manon homework nga ibagbagamot. Kati homework, assignment nga ito ti maestra. Ti kaya't ko asawan. Home base. Agtrabaho dito balay nga agswil daw. No, balay ko namde. Swildwam nga ron akatulaw. Nagandayumot ng timbagam bakit? Agpukos iti social media, tagswildo iti dayta. Sa kastaon iti panagpukos na iti amin na video kada picture nga ipos na iti social media. Ede, paila ang ganda ta social media na. Di mo lang swildown. Kalokwan dayta. Apay anak, awan pa'y swildom iti bukpes. Nabayagan ang adda tatang. Maururnong laeng. Sa di ba ibagbaga akit magagara na ninanang mau. Aguray ka tayo pakitak tatang. Apag iso, daytoy. Iso tikit kitaak. Daytoy man nagadaw. Kita man. Saya atan no kasta. Pasig mo't $0. At damot na yun na atatang. Dayta man Dagijay photok dayta. 0. Ngam at damot na yun na. $0.05. Dayta mo't performance bonus 0.10. Dayta mo't stars 0.09. Kun nagadupay.
nagadaw ng pasig mo't 0.0. Ay, unay daytan kaka. Kunak man no nagadaw asag $50. Just kay. Ha? Addamanen kayat na ti agpapalo. Ay, daytoy manen Raol. Ay na, pakiyakap naman please, kunana. Kitaak man tayan ti flowers ko. No nakapalo-palo di daytoy. Mali, scroll. Ay na, nabanugan ti imak ngagis-scroll. Pati matak, maduldulingan. Awan mo ti masarakak a Raol. Naglukon. Aguray ka man, tamapanak iti messenger. Kat ag voice clipak kan kwa na. Daytoy. Sika a Raol, apay di mo basbasaan ti sursurat ko. Asakbay akid dawom ti arakop, yakap, kada palo-palo jay, sikapay ti umunang agtignay. Mutaleng kamat a klasit na biyag. Unay daytan kaka? Na. Nagalasmatan ti message kan voice clip ni Jingjing. Kaya't nangarakupot nga umuna. Ay, already tamata. Saan ko feel ti mga rakop iti kaskan ko na. Mga no kaslaglang lang amang mangkik kada giraram. Ay, sotilak man kilay. Ibagak anapintas. Ngorejak pa'y nakikita. Lukumot da ito yung tao, tatang. Apay aya. Ibagbaga nakit din ang nagpintasak. Kat saan kami pa'y mutla ang nagkitkita. Napintas siguro ti panagkita na iti picture iti profile mo No bakas ting kabil ko iti profile ko. Anya? Apay nga minabakas ti kabil mo. Day tarupa Sige. Sukatak nga rod tatang. Karga akiti rupa ti chihuahua nga aso. Ay, uray daytan kaka. Ha? Sinuktan na ti rupa ti chihuahua nga aso. Kasta siguro ti rupa na. Pero aso ti chihuahua kada pitbull ket nagpipintas mo. Apay nga ano ti tao ti rumupa kada kwada ket sana may spilling ti langada makapadulo. O nadaytan kaka. Ay, amokon ti ibagak ka ni Jingjing. Tapno rupa nanti ikabil na iti profile. Makaritak iti bagbagaday ta Raul Apay aya. Kastoy ti kunana tatang. Laad ka siguro iso arupa ti ayop ti kabkabil mo a picture mo. Anya, kat no nagpintas ka. Dahil tangamin rupam ti ikabil mo dita profile sana rupa ti laad nga ayop. Aguray ka man. Ta ikak iti rupa ti artista. Daytay kapintasan nga artista ti ikabil ko arupa. Ay uray daytan kaka. Rupa mo't ti komedyante ting kabil na dito'y profile na. Aguray ka man tag-message sak. Hoy sika Raol. Kasta siguro ti rupam anya. Iso adi mo kayat nga ikabil ti pudno aropam iti profile. Very laughable ti rupa ken boses mo. Awan kan Raol. Aglakay kan ditasapin mo. Gapo iti laughable alangam. Awan mangayat ken ka. Anya ti kunam Jingjing anak. Makisinara kak iti day ta Raol tatang. Takitaak man ti pudno alangana. Day talaang tigapuna makisinarak ka. Nagrapahumot ten arason. Jakman amo. Ngang adda nga nagparparing na kanyak tatang.
agparparik na nga. Jak nga rod maawatan ti bagik. Kasla kayat kupay at tong 7 pisan day taon makita. Asas, di ka agar-aramil na nakaw. Ang mga no aperkatin na ka, nga ore ka lang matalimo daw. Ha? Unay daytan kaka? Kunana nga ag t-shirt iti puraw ken maong anang isit. Awan mo tinakabado iti kasta dito'y park. Dayjay laeng matalalaki. Nakatugaw iti bench, iti sirok dayjay akayo. Imposible nga iso dayjay. Nagtaraki ngayon ni iso dayjay. Dangkaw alalaki ken mayat ti bagbagina. Sa dalangana dayjay. Naira na siguro, akapadpada na ti insuot itaakan nito. Aguray ka man, tayo message ko langan. Nag-message kanyak ni Jingjing. Kunana nga dan dito'y park. Awan ba ti makita malaksit iti dahi babae. Nakatugaw iti abay dahi iti masitas. Nakabado iti pink a blouse kan maong apantalaon. Imposible nga iso dahi. Kas makita kat adala nga dahi babae. Kan sana bagtit kilangana. Ilintutan ni Jingjing kat pamagtita. Wag, ano magbagtit ni Jingjing? I-message ko man langan, nadak dito sirok ti kayaw, anak ka di 4. Unbelievable, arupam dayta. Tim imagine patarupam kat nalaing ako medyan ti abakat ani Elizabeth Ramsay. Anya? Tinumpis na ko ta. Ay, sorry Nakla atak ngamin itimbagam. Jak nagawidan ti ima katimayab di tapispis mo. Sorry No saan ka laan napintas, Jingjing? Pakinlikod at tarupam. Unay daytan kaka? Nagpintas ka gaya. Kaduan na kami na pamagtitan kat saan anasaya ti panagrupropa da. Nagapgus kamutan nagsasao? Nasakit ko ng bata saan anapgas. Makaiwa nga rod ti panagsasaom. Sabagay, in fairness ama ko na, at damot gayam, nataraki amulloong. Muloong ko ng kanyak. Saan akasta, timbagak? Ala, sana na ti pagsaritaan ta. Amom, Jingjing. Bilibak talaga ti pintas mo. Oray si ka jackpot yun, nakasta tilangam. Ti imagine mo talangam kat kasla ni... Ay, saanan? Saan kon nga isawang? Ngam day tay ngay, komedyan ti ako bayamon. Jak dengdenggan ti bagbagam, Jingjing. Ada ngamin pampanunutak. Anya ti pampanunutam? Agbagay ti langata. Agbagay ti langata? Saan adata ti agbagay? Kastan na talaga. O di, data nga rodan? Wala. Ha? Kastat kalakana? Ija ito pa'y bukpis kat agi narakop ti saan nga gaam mo. Unay daytan kaka? Sinut-sutil kalay day. Kayat ko ngamin ti mang sutil kadagiti nalaka ama asar. Anya? Loko ka Nakadua kan Ay, sorry Ay na, nalaka ngamin at tumaytayab ti dakulap ko, nagpalting tilapayag ko. No saan ka laan napintas kunak lang arodan. Tiritirak tatanggal mo. Unay daytan kaka? Kwa, Jingjing. Uray agkaratayab ta dakulap mo nito pispis ka. Jakpat yan, adakas ka tao. Talaga asaan Raul, nasing putak. Nasaya at matano kasta. Si bibiyag ka di pa'y nagiti dadakkel mo. Anyat panagkunam na unat dan. Saan mo it? Apay adamdamagam ida. Kayat ko ida amam mo. Ngamin, sanak mo't adakas a tao. Kasmatkin ka. Nasaya atak mo. Damdamagak no apay akayat mo ida amam mo. Gaputa nasayaat ka, kung nasaya atak mo't a tao.
Kayat ko ida ama-am mo. Kayat ka nga agbalin na nasingad agayang. Kastalaeng? Woy, adapay aya sa balay. Gayem laeng? Woy, apay kayat mo nga dapay sa balay. Ni, jak amukon ka Ibagak tong iji balayaw. Narigat mo't no dito'y sirok na ti kay kayaw ti pangyabkasak iti ayat ko ka. Ha? Naibagamon ka. Unay daytan. Pagsaritaan nyo adwaraytan, tagpada kayo mo dandanin mapuros iti kalendaryaw. Podno dayta. Dandani kayon sumagpat iti kinabaak. Sige nga Jingjing, paysuntan ti engagement. Saan lang nga engagement iti social media? No di pay kat iti pudno abiyag. Una, alangan mo't nga agin didiak pay laeng nagimbag kamot a tao. Kan naimbag pay ti panagrupropam. Paada ta Jingjing, naimbag ti panagruprupa ta ugali ta. Oh, anya pay lang arod nga itururayan yaw. Kalaysan Wala na, tata. Ikalaysak ni Jingjing iti kabita na panawin. No, saan na namang namnamay ti Facebook tawan mo't maururay na. Ag-engage kami lang na dua kas kada palo-palo di. Ulay daytan ka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Engagement Part 3. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Sagutan da kay manan iti pakasaritaan ana pauluan. Agraraman ni manang. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Di mo't lamabakanting dadya at teller tamapanak ko may ayan na. I-check ko manon ti savings account ko. Amangan laeng no damot nangipatulod kanyak iti dolyar kas kadagiti daduma. Ma'am, anya ka ti may paimik na kayo? Sa kalagdamag ita, kat itayak pa'y ngagsubli-subli ti ayan ti teller. Pagsusublatek ida ng asitgan. Apay ayang amin, ma'am. I-check ko lang mat ati balance ko, balance ti savings ko. Agpa-update kayo. One, sir. Punayo mat itay. Nagsubli-subli kayo ni Tiag Duduma at Teller. Puno da ita, sir. Di nanayunan ti savings ko. At ka di namnaman nyo nga gipatulod, ma'am? Una, sir. Jaklam mo na sino. Awanan ti tao iti dadya at teller anapanak iti namimpito. Agsubli ak manengken kwa na, ta pacheck ko manen. Ma'am, maminsan lang ti pa-update iti may daw. Awan pa'y nga rod, di ipa-update ko lat ta. Una daytan kaka. Apaya nagmalmalim ka nga awan delay. Kano, nagbambantayak mo ti bangko tatang. Nukasta, nakastrak kan a lady guard. Anya a lady guard mo't nga bagbagam tatang. Nagmalmalim kamot ako nam iti bangkaw. Anya lat inaraaramid mo ngay ijay kat saan kamot gaya ma lady guard. Incheck ko nga min balance ti savings ko tatang. Kahit ada pa'y manaw a balance na. Kastoy da tatang, di ka adamot 400 kun 4 pesos kwartak ijay asigod. Na i-withdraw kon di opat agasot. Iso sang ka i-check ko ti balance na. Nakaluksaw ki din kanyak ti babae at teller. Oray kumamot ano na pintas? Anyat koneksyon tinapintas iti panagungot na kinkangay. Masuro na nga rod tatang takunamlan asino ki den nagpipigsa tingiwat na. Anya nga iti inyong unget na kinka. Kunana ki din na makaumakan ngagsubli-subli iti kada 20 minutos. Naminwalukan nagsubli-subli anang pinpinda kada kami. Kunana ki din. Saan nga unget dayjay alak? Nadapay na yun na atatang.
Kunana pa'y, ano diskumpyado ak kano iti bangkuda, i-withdraw ka na, hindi 4 pesos ko na batbate. Ta iyakar kon, iti sa bali abang ko. 4 pesos. Dahil tati i-withdraw kan iyakar mo iti sa bali abang ka. Ay, unay dahil tangkaka. Adaya namnamaam nga agi patulod ken ka iti dolyar wenno kwartam iti bangkaw. Anya tamu tayo ngay nanang no damot ipatulod dagiti agkursunada kanya ka foreigner. Ay unay daytan ka. Apay ammo dati savings account number mao. Awan ti makamu iti dayta syempre. Kasano nga rod apatulodan da ka. No di damot ammo ti account number mao. Katawagan da ngamin awon og text da. Adam ammom aya-amayat nga agpadala iti kwartam iti bangkaw. Masapul ayang adda nanang. Natural alangan met nga agisenda iti kwarta nga awan met ti tao apangisendan da. Ay nagawan met ten anono mo dileng. Unay daytan kaka. Kano awan timang tada foreigner kanyak, amangan met, no ada ipatulod ti social media kanyak nanang. Ngamen agap uploadak met iti upat platform. Kas kuma iti Bookpace, Shub-Shub, Tok-Tok, kada Octagram. Apay, ada invite mun aya. Anya nga iti amok dita invite nga bagbagam nanang. San mo gayam nga amaw, no anya ti invite. Mas amok pa'y gayam ngam sika. Sigon kin ni Maria, ti invite no awisen na kan ti Bookpace. Dandanikan agswildo no mabayadan. Ay, jak mo't kin di maawatan saan ako na nagdamdamag kin ni Maria? Nalidem nga ada maawat mo kwarta. Kastoy laeng ay narambidem anak. No talaga mo't laeng kayat mo tagsweldo iti legit ang makon ko na. Anya nga social media day tatang. Katulong. Nakasigurado ka pa nga da maawat mo binulan. Ngam da ita agap upload iti binabagtit dita. Kas kada lamlamay iti rinabi ay. Adda ayan na tayo alam lamayak tatang awam mo't. Ada lamlamaya makanayon ti agaramin iti rails ken post kumporme dita. Unay mo daytan kaka? Inka kidi kasarita ni Mrs. Gagatal. Gagatal ko namut atatang. Gagatal nga ron mati pan na kay balikas na. Esut pan na kay surat na. Mala sambutam ti mapanta agbirbiro kay ti katulaw. Nasingput dayjay sa mapankaitan. Di ka agbunto-buntawg. Unay daytan. Kunak man no napankan kini Mrs. Gagatal. Damagag pa no talaga mo't labak ng dayjay. Tano saan ay jak kayat nanang. Anya? No pobre nga men, sigurado ngawan pang sweldo na kanyak. Ay, bak nang taiso nga ro da mismo tagberbero kiti katulong. Dakkel ti balayda. Kompleto ti appliances. Iso abak nang atalaga ni Mrs. Gagatel. Oray man ang balayda kin appliances da nawan mat kutsida. Jak kayat. Ay unay daytan kaka. Kayat ko nga da napintas ken nakalamlamuyot asufa. Kada kama, apagidak to nanang. Unay daytan kaka. Si kakade ni Mrs. Gagatal? Anyat panagkunam? Mrs. Ka? Anyat panagkunam? Ay, Jaske? Si kangarod ate amok. Si kaman, anyat panagkunam? Ay, kwa anak. Sige. Ura sino ka man. Basta sumsumre kak katulong. Iso nga isuro mon, no sa dino tayang tisilid ko.
Ang okay lang manang. Mawatan ka, tanay bagadan kanyak ti kababalin mo. Anya ka babalin mo't nga bagbagam? Nasingputa kanya. Sapay kuma. Di nakpaila napadpadas ngam diskumpyado kan, Mr. Mrs. Ay, just kikide, makatikaw ka. Kwa, ay, unay daytan ka. Mrs. Isu nga mente anak ko ni Diling. Iso ti sumsumrek akadwayo dito balayo. Hasta kayam. Ang nagtigtignay ket kaslay so ti amo. In short, agraraman. Ay, kuwa nga may. Si anak, agsingsingput kamot ang amen, Tanay, nakasingsingput ni Ma'am Gagatel. Pati apelidong nagatel ay unay daytan kaka. Ay na anak, limitad wa man tag sao-sao, uno ag dildilaw, uno anya apay dita asumsumngaw ditangiwa mo. Tapno nasaya ati panagyan mo dito'y balay da Ma'am Gagatel. Wan na nang, mawatang kayo. Amuyo mo't anasing putak, ngem prangka aklaeng. Awan ti parikot kanyak Ma'am Gagatel. Iso amang rugi ak itan. Amom Ma'am Gagatel, adapay na pimpintas angam iti daytoy asufa. Iso kumaati ginatang mo. Ha? Isursuro na kadeti kayat ko. Ay, saan mo't kadi tasi kamot ti bus ko. Amom ka din, usang mamano na ito'y dildilawan asufa. 100,000 pesos. Day talaga yam. Ha? Kanjay kamak. Matrimonial bed kuma. Tapno ore ag tayo kak amaturog kat saan kamatnag. What? Agko na ngamin ng tayo ka maturog. Ay, siyempre, no ag tagtagay pak. Sana maliklikan ti panagkutik-kutik. Normal, tiyagkuti. Ngam ka mo, no normal pa lang tayo ka maturog. Nga lang. Bayam day tanabanag, ma'am. Pagsaritaan tamang kidin, o niya tilutuan amakan. Ano ti karga ti ref, mabalin mo alutuan? Siyak nga ron tagpili ti sidaan. Ngamen, siyak tagluto. Kat no, agpili ka iti kayat mo, si kamot ti mangiluto. Ano niya? Unay detan kaka. Ay nalakay, agraraman at talaga ti anak ta. Apay aya. Tilay baga-baga anak ang dildilawin na iti balay ni Mrs. Gagatel. Nagpasikat ngagsasao. Talagang agraraman lakay. Nagagit-lakit day. Bayam ni tante kinapasikat na ano kinamanagdilaw na. Marwam taw ni Ma'am Gagatel. Gagatel lakay. Gaga, kentel equals gagatel. Mala, ituloy tati pagsarsaritaan tamay papan iti anak ta. Iso, tikas labos iti balay ni Ma'am Gagatel. Ay kit na saya at launay Tapno saan na nga irurumay. Ay nalakay, bunga day jay, ti kinaagraraman na. Ay kinunak matay. Bayan tayaw ti kinaagraraman na. Tinapatay kit nagagay. Ay unay daytan kaka. Ay, saan nakasta aman ang diling? Jay. Saan mo nga ibagkat iti lamis sana kita pariyog kasi rolakas ka na kaldero. Ti kabil mo dito, ikat na iti makan, anay karga iti dakila plato, kas ka na dakila malukong. Ay naman, may sumot lang ay suday ta. Kat bagik tay dakila pasayan kan rasa. What? Siyak ngamin, tinagluto. Kan, sa anak unay makaramraman iti kakasta ije balay. Anya? Honestly, pasiga karne ti baboy, karne ti baka, karne ti kalding, ti sidsidaan mi ije balay. Baknang kayo met nga rodaan, masan sa nakasta ti sidsidaan. Ay wun saan kami magkatapobre? Unay datan kaka, anda parparamag mo manang. Medyo agraraman ka.
Talaga kastuyak, ma'am. Sa anak nga agraraman, very natural amin atignay ko. Sa anak a plastik a tao, a managin mimikke, managin sisingpet. Ipakpakitak tiki na siya sino ka talaga. Iso adikan mas daaw, ma'am. Ha? Ay, unay daytan kaka. Ma'am, adaman kid dawat. Anya malanday tamanang dilim. Buludo man day takot, Chim. Ha? Amom ka ditag manay, ho? Sana parikot day ta, ma'am. Adam ammo kapag driver. Anya? Papanamaya? Dita lang kabangibang a probinsya. Dita ayan may. Apa yanas kan nga ramatom ti kotse? Katap no makita damot nga ada ko ti amok nakapimpintas. Kaan mabaling ko paglugan-luganan. Daki pabulon. Dak kaya na madadal ti lugan ko. O nay mo tenday ta kinaimot, ma'am. Sawom ti kayat mo asawan. Basta daki pabulon. Tasaan mo't nga emergency ti pakaramatan na. Apay, masapol nga agbugsutak. Tapno makuna nga emergency, kat ipabulod mo ti kutsem. Amo man ang diling. May stress iti kababalin mo. Masyado kang feeling. Agraraman ka talaga. Manipot iti damo managyan kanyak aging gaita. Adon ang kinagraraman timpakpakitam. Na umakon. Iso nga iti ababaapan nao. Agawid kan. Tapno adda peace of mind ko, ano? Anya? Saan ka mo't nga taatulan niya? Mabalin mo ang tiyaging pake. Goodbye. Kasanon nga Jiswil, Doc? No problem. Nayunak pa ikit di atitid ko. Basta umawar kan, tadan nakatulag ko kasukat mo. Ay, unay daytan kaka. Apay nga may nalaw kami ti kinagraraman ti biyag mo, anak. Man, ano lang nga agpakasimpli ka. Saan mo tadakas tar aramidok, tatang? Dakas, ta kinaawan panagraam mo no, respeto ti kas niyang inararamid mo. Sigaw ka ni Miss Gagatan. Naarte mo launay. Sika, tinaarti launay, dilaing. Saan mau nga inakam ti papel mau, kas may sa ababaw na yun. Kasi kamot tayo, ti agtigtig na nga amaw. Ah? No kastam latta na kanayaw, nga awan panagbalbaliw na. Awan mangayatkin ka nga amaw. Oray, anya pa ya, trabaho di sirkap. Pundaw, ti kuna ni tatang mo anak. Ikatum nga men, ti kinaagraraman mo. Taday ta ti makadadaal ken ka. Nga men, masurun ti tao ken ka. Maumada. Maan ano lang agpakasimpli kang agpaisaw. Tano kasta ti aramidam, ay kay kaya dakan adag iti tao. Taawan kas iti simple. Nanang. Andakan ka na ita, dilay nga anak. Binagbagaan na kan. Ket no pilyam tayo naalas sa kababalain. Makaambo ka. Saan mo ta narigat apilyon tinasaya at akababalain? Saan na ya? Alangan mo at tidakas ti pilyam apagbabawyam tumot lang iti kastaunay iti udin Ala, panunuta man na imbag ti ibagbagami kaninanang mau. Awan mat naganak amang isuro iti pagdaksan ti anak. Kwa tatang, siyempre pilyok ati pagimbagak, saan ati pagdaksak. Makasubli akpay nga takas kadwa ni Mrs. Gagatal. Ay, yak masungbatan na ita. Ang pandasan minto akasarita. Ngam numadain, ay ano sa ti mangkita iti sa balya panggadaan. Dahil tangamin ti bunga, ti sana nasaya ta ka babalin mau. Ala, saan na bali anak? Ti napatag, kat makariknakan iti panagbabaway. Kan panagbalbalew. Ta ad-adda, anasaysaya at ti simple. Ngem tay managparamag ken nalabos sa kinaagraraman ti tao. Oh, tandaan nam dayta. Ay, unay daytan kaka. Wan mat ngamin diling. Awan kastay tao, anapakumbaba.
Nitan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Kat ita, adto'y ti pakasaritaan arapauluan. Agbasol sa agpabasol. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nay, apay bakit? Nagipurwak kamot tan di tataway ti nagugisan ti saba. Ay, tagtagari. Di kagibulang di tatakababain iti kaaruba. No muna tay supay lat dagdakamatan na. Agulimag ka man. Masulit kanto, may tama pa nagibulang di ta salas. Adamot waste basket di ta. Masadutak nga, Rod. No dilawanak, si kanti para belang kadagiti ibelang ko. Una daytan kaka. Sami, nagibalang ka kada iti okis ti saba di tarwar? Di ta driveway? Di bakit mo? Pambarak ko mangay nga gibulang iti okis ti sabawan no rugit di ta. Nagloko mo tan dyan nagibalang di ta. Piduto mo na ta si kanti mangipan iti pagbasbasuraan. Manumala na itang aramidam. Kanayon nga minadaldalusak di ta. Inton kwan at damanan. No dadumakat nagukisan ti chicherya wano gunot ti mangga. Amangan na ubing nga aglabas ta gipurpuruak. So pidutom latan nga ibasura bakit? Baga aktuman dagiti ubing aglabas. Ang tinarigat. Amangan no sana may tumpong no asino nga ubing ta gipurpuruak wano agibulbulang. Day tangarod mo ti pampanunutak. Amangan no adda ubing abagbagaak dita kalpasan na saan mo't gayam nga iso ti akin basol. Bayam nga minay. Dalo samlatan ti pagpagnaanta wano ti driveway. No daduma kat jak masangot ado ter aramidak. Kalpasan na rugitan da pay laeng mat. Kinunak mo't bakit? Ano ubing lang ti akin aramid bay amon. No ngay utek ubing takin aramid. Nataengan akas la utek ubing ti kayat ko asawan. Ay, una daytan kaka. Ay, sus, bakit? Imbalang mumutlatan ni tatawa ti supot ti lopbreak. Agungat ti kaaroba ano kasta. Tela makit-kita mat. Ibagbagak laeng tapno maliklikan ti saan anasaya at mapasama. Danag mo na ya. Nalagaan laang na jay. Kano nalagaan, itayab tun ti angin. Namnamaam, adya angin ti mapanmangi basura iti pagbabasuraan niya impuruak mau. Makamuditan na. Madi bakit basol mo? Kalpasan na sa balay ti mapabasaol. Asino ko mati agpabasol? Kat di karoba papanan di imbalang mo Negative kanto mo nga men. Awan ti nakakita itimbalang kao. Bayam nga agpipin na basol da dita. Basta na ibalang kaon makamuntaon. Negative ka talaga. Sakpa ti negative. Bakit? Dahil taarabil mo ti negative. Agbasol ka, kalpasan na agpabasol ka. Ay, uray daytan ka. Unay matan ti aramid ti karuba. Apay bakit? No saan nga okis ti lukban, okis ti kendi kandaddo mapay ti may belang di ta driveway. Bakit? Saan tamot anak kita? Isa dalo samlatan. Ay, masuruna ko na talaga lakay. Ha? Kasla igagagara na mo tagibulbulang. Sino? Di agibulbulang Bakit? Saan mo nga stressan ti panunot mo iti dahi abanag? Ada bumakit ka no agpungtot ka. Uno agsakit tinakam mo. Masiputak la ko matay purwak ko iti rupa na. Ay madi ati kasta bakit? Dakas ti pampanunotam. Nadakdakas ti aramid dahi ta atao no asino man dahi ta ngawad nakam na. Amom bakit? Pamayan amin ni Satanas na kita abambanag. Tapno may sakamot ang masukit na. Anya? Ngun bakit?
Apay, nalipata mo, di ibagbaga ti Biblia. Ani sa taras kat kaslalyon, ang umarngar-ngar, ngagbirbiro kiti sakmalan na. Ha? Isa di ka agpungpungtot, di ka gibalbalas. Nagita ti pakaragsakan ti sa iraw. Nututupan na iti agar-arami di ti basol. Nasakmal na kan ni sa iraw. O naidaytan ka. Imbag ta nasipotak. Nasipaw ka, ti ibalang mo man kuman di tatawa. Makakigkigtot kamot ikeng. Apay, ayaw na ita nga ugalim bakit? Rumaniklamo ka. Di pa'y agreklamo niya kinsular. Urayam ka di pa'y agreklamaw. Sakbay nga agreklamaw. Idyamon ti kasta nga aramin. Pakaalaan iti riri na ita. Padasin dak aririen Ay, uray daytan kaka. Sabsabali kamot, bakit? Sikat ti aking basol, ngam kaslay suna pa, iti mapabasol. Di nakman ko tiburin ikeng. Yan, bagbagaan ka, bakit? Saan na may parbag, tararamilam. Bayan nakman laeng ikeng tapnawan riray. Maudin da ito apan nakibiyang mo kanya ka. Mala, makamu kang arudan na bakit Total, bakit kamitan? Ada matenan anay anak mau. Agam, kaslawan met utek mau. Umano kan man iti sangok ta mga numarabis ka. Unay na itan kaka. No, pakay pasubuan na itang araramidam. Uno anyaman ti ibu nga na. Makaamukan tong araw bilen. Unay na itan. Oray no jak nakita ti kinasya sino ta agibelbeleng awan nakem na. Addan atapak lakay. Asino? Ni bakit Belen? Nakitam ka di? Jak nakita nang ibeleng. Ngem dakkel ti atap ko nga isulakit de. Ay, narigat na ita bakit? Pakaalaan ti riri kag pabasol. Iso, ti agar aramid iti riri. Bakit? Di mo tutupan, tawan pang binuram iti dayta bakit? Black is black dayta. Anya? Awan makabagbagakin ko na. Noan niya timbaga na, isulatan. Marwang meten no kasta. Pati sarming titawa da anabitak katin purwak na dita. Narigat no kanayong lata na panuynuyan ti asawa kun pamilya na dayta a tao. Jak kayat amakiriri ka dita Glenda bakit? Nauma akon. Anya nga ron ti planong? Sapagam ka na? Saan? Anya nga ron ti aramidang? Dakas ka di mo ta plano? Saan adakas no pidutek amin nga imbeleng na taipan ko iti basura anda. Ha? Naibeleng kun iti rabi ilakay. Nagibulangam? Iti sako nga iti basura anda. Anya? Ngem napatug ti basura data pinatug ti aso. Imbukbuk kulatan iti napatug a basura nga agkaywara ijay. Sa pala ko saan nga agririn ibakit bilin? Sangwak ano agriri? Uray man aggubal kami tapno nagpatinggan. Ay, uray daytan kaka. Hay, nabanugak. Kan nagsakitan ti karabukob ko anang ririyaw kini Glenda. Anyat basol ni Glenda bakay? Amo na lang arudan anawaris ti basuraan tayaw. Impan na pala dagiti basura anapidot na ditarwar. Kas kada sarmeng. Kano basura matla dagi jay bakay? Saan? Apay ngay alinaaw laawam. Si kamot at talaga tinagbasol. Ay saan? Kawan ti nakakita ka dagiting balbaleng kao. Rinig Linda, saan mo mo nakita? Hanapan nagibulang iti pagbabasuraan tayo. Ay, basta amok nga isut akin aramid ka nagijay. Bakay, dahitaw iti panunutan. Inaramid mo ti may sabanag karakwada. Ita,
inaramid na mutken ka. Ngamket day, lagiti mutlabukod mo a basura ting sumlina, kat nagpungtot ka. Ay, dakkalabid doon na tabakay. Di mo ko maaramidin iti padam at tao, ti saan mo akayat nga aramidin dakin ka. Ay, unay daytan ka. Ha? Napan ka nag-file iti complaint ita barangay hall kontra ka ni Nana Belen? Rumbang laang ti inaramid ko sami. Ada, naguraan na ka. Bayam dita. Kasta ti ugali na ita. No maibisto iti madi nga aramid na. Guraan na iti kasta una iti tao anang ibisto ken kwa na. Bayam dita. Iso nga indarum ko, tapno madisiplinaan, ken tapno saanen nga agaramid iti pagriririan. Ken tapno addanton kapya. Ammom bakit? Saan nan akayat ti makikapya tanabisto nga roden? Sa anak amabuteng ken kwa na lakay? Kayat kukumakot nga isagu-sagunot. Ngem bakit lang aming kat? Iso ani kapitan langen ti makaamo amang bagbagaken kwa na. Unay kat ngamin na ita. Ada kayo na duwa dito barangay. Glenda ken Manang Belen. Dakayat nga da aglinaaw iti sangok. Agrinyaw ti kahit masawan. Sana tayo linaaw iti parbangon. Ipaspasigod ko na. Tanu ada kasta kada kayo adwa. Siya kon ti mangkaso. Iti asin naman kada kayo nga aglabsing iti linteg. Ken ornos ti barangay. Uwan kapitan. Manang Belen. Kasta unay mati ko silap mo kaniglenda. Alala. Sumrit tayo nita opisina. Ket ornosan tayo ti parikotyo. San ket aparakkalan. Iti panangi barangay mo kanyak. Rantanak laeng nga ibabaen. Sana si Kati umunang agsao Manang Belen. Komplainan ti umunang agsao. Ket dumngeg tayo. Kalpasan na, sumublat ka ba't nga agsao, ket dumngeg kami mitken ka. Sige Glenda. Ibagamon ti reklamom kontra ni Manang Belen. Kwa kapitan, dandan ni inaldaw nga damapidot ko arugit iti driveway mi. Nagukisan ti mangga, nagukisan ti kendi, chicherya, ken daduma pa'y nagukisan. Agraman pinagkurikuran, kaskada supsupot, ken sarming pa'y anabuong, sarming titawa. Insublik iti pagbabasuraan da, dagiti amin arugit a pinidot ko. Pinagsasawan nakit din iti agkakadakas. Iso dagita insurat ko iti complaint sheet, Kap. Imbasak mo't kanita itin surat ni Glenda. Ket nangagamit Manang Belen. Ita si kamat yagsaw. Apay ngay naramid mo ti kasyay. Makitam si Kaglinda, si ka talaga ti akin aramid. Kadagiti pan na kay basura ti sarming iti sakume, dandani ak nasugat. Kasanomet, no nasugat ni Glenda anang pidpidot, iti imbarsak mo asarming, unubuong asarming Manang Belen. Ay, kaya't nakla ngay babay ni ti barangay isungen darumdak. Ti saludsud ko, ken ti reklamo ni Glenda ti sungbatam, san kita komporme ti ibagbagam. Tapno malpas as ibabaligi na ito'y ahiring. Limon padakkalan Manang Belen. Amuyo Kap, nabayagan anagib-ibturak anang pidpidot amin ngimbulbuleng na ititawada. Ngam sa anak la nagtagtagari. Awan mo't patingganan. Isuin subli ko na ay ti basura da. Matlakayam, Manang Belen, agyaman ka ta saan na nga impurwak matla ang ititawayo. At ang amin nakam na. Iso, at yung basuraan niyo matla ang tinangikan na.
Lungay inaramid naman kan ka lang iti nararamid mo. Anya ti makunam. Agsao ka. Pinayaban kayo adwa dito barangay tapno maornos ti amin. Kat, tsak kaya na maulit yan niya manadakas nga inararamid mo manang Belen. Jak kayat, ada kayong agbasbasol, ti mangituray iti amin at at tao dito'y. Nawatan niyo. Wan kap, pasensyaan da ko, wan kap. Awan basol mo, Glenda. Husto, tinaramid mo. Saan ka nakiapa? Ngimkit di, indalan mo iti legal. Inkamang mo iti barangay. Sikamon ngay manang Belen. Ulitem to ka di pa iti madi nga inararamid mo. Papayan di ka agtipag. Nasakit, tinakap mo kanya. Wano, kiniglenta. Apay, di mo kaya tamornos na iti aparikot. Asikamat lang, ti akin kapuanan. Mabay naklaeng kapitan. Iswasana ka makatagaray. Ay, agyaman nagtanagsaw kamat lang. Nabanong ako nasawa-saw. Nasayaat no kasta. Ala, agkid daw kan, itinaimposwan a pamakawan kan ni Glenda. Glenda, pakawanan na kuma. Saan tun ang maulait? Diyak kaya ta talaga ti Riri. Iso pakawanan ka na Belen. Alaman ang Belen. Agaramid tayo iti pirmaam saan muntun nga ulitin ng iti banag anak ay darumam. Kaya't ko apunasan nyo ti gurang-gura iti tunggal maysa bayad ti panaglin na manoyo adwa. Ulitak Glenda, pasinsyaan na kon, kun pakawanan na kon. Bayam ta, agkariak, isurat ko, ti panagkarek, sa balila day ta. Pirmaak, nga ipapirma ni Apo Sekretary. Napakawan kan nana. Ngamin, naamiris yumot, tinagbidutan nyo. Kat, pagyamanak unay day ta. Kasta nagsaya at tirik na no agkinaawatan ka nagpinakawan na gitaging ginura. Ay, unay daytan kaka. Ditan gagayem tinagibusan, ti pakasaritaan ana paulwan. Agbasol sa agpabasol. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ay panang tarabay.